Lizinga lekuphasa lamatikuletjeni wemnyaka wa 2020 velonge libe ku 76.2%, lekwehla ngamaphesenti langu 5.1 nakucatsaniswa nemnyaka wa 2019. I-COVID-19 ibe nesandla kuloku. Sifundza sase-Mpumalanga kapa sicalile ngemalungiselelo etinhlelo letikhetsekile tebafundzi baka grade 12 ngenhloso yokwenta ngcono kunalo 68% wemnyaka wa 2020. Now we have come back with the strategy as a province so that we can go back to the initial position that we have previously. Hence, when we were speaking to the people of the province, we committed ourselves to the 75% back again so that we can be able to stabilize in terms of the output that is expected out of us. Lesifundza sinebafundzi bamatikuletjeni labatinkulungwane letilikhulu, bafundzi labatinkulungwane letingemashumi benta tibalo kanye nesayensi. Lo matikuletjeni walomnyaka wa 2021 utimisele kwenta ngcono kunalomnyaka lophelile. They're being helpful very much because they've been assisting us with the syllabus that has been given to us by the Department of Education, and they're continuing to revise more that has been done on term 1 and term 2. Kuhlelwe ukuthi bafundzi babuyele kuyofundza kulenyanga lesetulu ngamhla tingemashumi 26.